na niko na huzuni sana. Kila wakati tunapoteza walimu, wanabodaboda, tunapoteza vijana wadogo sana. Huyu kijana Ochieng hata ni kijana ambaye hajaoa, hana hata mtoto, ameuawa. Ni kijana ambaye alikuwa anajitafutia. Tuko na huzuni, na what we want is justice for Ochieng. No justice, no peace. Sisi kama wananchi ambao tunaishi hapa Garissa tumekosa haki. Sio wale bodaboda, sio wale ambao wanafanya kazi katika sehemu hizo, hata wale ambao ni watu wa mijengo bado wakipitia sehemu hiyo wanapatana na wale wahuni. Sisi tunataka kuambia serikali hii ya Garissa, ikiwa wameshindwa kusimamia usalama katika eneo hilo, sisi kama wanabodaboda, sisi kama wakazi wa hapa Garissa tuko tayari kuingia huko na kuweza kutafuta wale ambao ni wahalifu. Kijana amefundishwa hadi university, hajafanya kazi hata miaka moja, na tayari anarudi nyumbani akiwa maiti. Justice!